kandi uracyari muto cyane. Yego. Harya ngo ufite imyaka ingahe? 15 ndafite imyaka 15. 16 cyangwa 15? Gatanu. 15. N'itanu. Keza wowe ufite imyaka ingahe? 16. Kubera mama yangu ari black na papa yangu huyu ni mzungu. Uyu nguyu? Oya, Oui. papa yangu. Papa. Ni mzungu et après ensemble ni métis. Ni métis. Keza wowe ntabwo uri umuzungu? Unique Rwanda. Wowe uri Ikinyarwanda? Turabakunda mwese abantu kureba Isimbi TV. OK, encore une fois. Turabakunda mwese bareba Isimbi TV. Mwakoze cyane. Reka tubasuze kandi tubifurize ibihe byiza mwe mudukurikiye ku Isimbi TV. Nizere yuko mumeze neza kandi ibintu ari amahoro. Nkuko nabibasezeranyije mu kiganiro twagiranye na Hajati Jolie, nari nababwiye ko ngomba kuzaganiriza abana be. Afite abana 3 beza. Iburyo hariya hari umuhungu araza kubibwira amazina ye, hagati hari mushiki mukuru wa uriya muhungu, hanyuma uyu niwe mfura yawo. Umeze neza? Yego. Amakuru? Ni meza. Umeze neza Ramona? Ndameze neza. Amakuru? Ni meza. Kishki umeze neza? Kishki. Ça va? Reka duhere kuri Kishki, tubwire amazina yawe. Witwa nde? Witwa nde? Ramona urimo uramuseka ndagukubita. Okay. Mureke nta kibazo. Witwa nde? Kishki. Irindi witwa? Kishki? Ahmed Dafen. Ugavuza amazina ye? Hanyuma uvuge cyane. Ahmed. Hanyuma Ramona witwa nde? Nitwa Ramona Ayat Delsing. Ramona Ayat Delsing. ntabwo ufite izina ry'Ikinyarwanda? Oya. Hanyuma Keza amazina yawe? Nitwa Keza Amira Delsing. Nta zina wowe ufite izina ry'Ikinyarwanda? Wowe ufite izina ry'Ikinyarwanda? Keza? Keza ni Ikinyarwanda. Ntabwo wari ubizi? Ça veut dire joli. Ça veut dire joli. Donc wari uzi yuko ari ryo zina ry'Ikinyarwanda ryawe? Tu le connais? Tu sais que c'est un nom. Oui. Nuruhe rurimi muvuga? Keza? Keza. Nuruhe rurimi uvuga rutari Ikinyarwanda? Welke andere talen spreekt u? Anglais, français, Kiangwan et Kigali. Bon, Swahili. Unaweza ukaongea Kiswahili? Tuongee? Un peu. Un peu? Oui. Unasemaje? Jina lako nani? Ramona? Kutia Swahili. Unaweza ukaongea Kiswahili? Jina lako nani? Ramona. Ramona? Lingine? Ayat Delsing. Unaweza ukaongea Kiswahili? Ego. Huyu ni nani? Ni Keza. Na yule? Kishki. Asante. Nibo tugiye kuganira nabo. Yitwa Kishki, hakaza Ramona, hakaza Keza. Keza bisobanura iki? Jolie. Belle. Jolie ni izina ryande? Mama. Ntago yarabizi. Nibo tugiye kuganira nabo. Baba mu Burayi, bazi Ikinyarwanda kitari cyinshi cyane ariko nyine bagerageza kukivuga. Ikindi bagerageza gufatanya na mama wabo muri bya bikorwa byo gufasha yagiye dusobanurira. Uyu nguyu ni wa wundi bavuze wakoze capati, nibyo? Yego. Wari ufite imyaka ingahe?
J'ai commencé 9, j'avais 8 ans. Tu avais 8 ans. Oui. Okay. Reka noneho mbabaze imyaka yanyu. Sibyo Keza? Ufite imyaka ingahe? 16. Ufite imyaka 16. hanyuma wowe Ramona ufite imyaka ingahe? Ndafite imyaka 15. Ufite imyaka 15. 15. N'itanu. 15. Uyu nguyu akurusha imyaka ingahe? Rimwe. Keza akurusha imyaka ingahe? Rimwe. Rimwe. Kishki wowe ufite imyaka ingahe? 10. Imyaka 10. Hano turi hitwa hehe? Hano turi. Ici c'est où? Kigali View Hotel. Ramona hano turi nahagana hehe? Nyamirambo. 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 Nibyo? Yego. Ninde wakubwiye ko hano hitwa Nyamirambo? Mama. Keza hano hitwa gute? Hano turi. Ici c'est où? Kigali Hotel. Hanyuma agace turimo kitwa ngo iki? Hano hitwa ngo iki? Regio turimo Nyamirambo. Nyamirambo. Nibyo? Nibyo? Hanyuma mama yababwiye iki ku Rwanda mbere yuko uhagera? Niki mama yakubwiye ku Rwanda? Yavuze ngo turagiye gufasha abantu kubera afite ONG gukora ONG yitwa gute? OKGV ni restaurant arashaka gufasha abakene, abarwayi, aba orphelin na aba mayibobo. N'aba mayibobo. Mayibobo nabaki? Mayibobo urabazi? Ego. Les gens ntago bafite maison. Ego. Uheruka mu Rwanda ryari Ramona? La dernière fois. Quand tu étais ici? 2019. 2019. Niki ukunda ku Rwanda? Ndakunda abantu kubera akunda gufasha na barafite umutima mwiza. Keza wowe niki ukunda mu Rwanda? What do you like the most? Yeah, I understand. The people. Abantu. Manger. Ibiryo. Ukunda kurya iki? Coca. J'aime le coca. Wat vind jij lekker om te eten? Frites. Amafiriti. Avec le salade. Na salade. Hanyuma ubugari, isombe. Yego. Urabikunda? Nibyo? Yego. Ese Ramona, umuntu aramutse akubwiye ngo uri umuzungu wamubwira ngo iki? Ntago ndi muzungu, ni munyarwanda. Ntago uri umuzungu, uri umunyarwanda. Kubera iki se uvuga ko utari umuzungu, uri umunyarwanda kandi ufite uruhu ndi black, wowe urabona ukuntu usa? Oya, ni métis, ntago ndi muzungu. Uri métis? Kubera mama yangu ari black na papa yangu uyu ni muzungu. Uyu nguyu? Oya, papa yangu. Ni muzungu, après ensemble ni métis. Ni métis. Keza wowe ntabwo uri umuzungu? Unique Kinyarwanda. Wowe uri Kinyarwanda? Ninde wakubwiye ko wowe uri Kinyarwanda kandi urabona ko ndi black? Urabibona? Se ni umuzungu. Papa yanje ni muzungu, mama yanje ni black. Hanyuma wowe uri iki? Métis. Uri métis. Ariko mukunda u Rwanda, mukunda kuba abanyarwanda? Yego cyane. Cyane. Mama yakubwiye ko kuba umunyarwanda ari cyiza cyane. Kubera iki kuba umunyarwanda ari byiza? Kubera ni weza na
abantu barafite umutima myiza Okay. Ariko mwumvise ukuntu Ramona ari umuhanga cyane mu kinyarwanda. Keza arakurusha ikinyarwanda sibyo? Yego. Kubera iki ni wowe mukuru, uyu nguyu niwe muto, ni petit sere wawe. Kubera iki akurusha ikinyarwanda? Who knows? Simbizi. Ninde wakwigisha ikinyarwanda Keza? Mama yanje. Wowe ninde wakwigishije? mama yanjye Ni mama. Yego. Ni ryari yatangiye kukwigisha ikinyarwanda? Depuis notre naissance. Kishkir. Umeze neza? Ça va? Oui, Eh? oui, Biragenda? ego, Uzi ikinyarwanda nawe? Eh? gachi. Gake. Gake. Eh? Ukumbiye mu Burayi? Monsieur Belgium. 50-50. 50-50. 50-50. Niki wakunze mu Rwanda? Conversion. Ja, Convection. Conversion. Convention Center. En sambusa. Isambusa. Keza, kubera iki iyo mama yagiye gufasha abantu abakene, wowe ubyakira gute? Wowe biba bimeze gute kuri wowe iyo ubonye mama arimo arafasha abantu? Reka nibarize Ramona, ubyakira gute Ramona iyo mama arimo arafasha abantu? Depuis qu'on est petit, Arafasha nous, elle nous amène là-bas. Ukajyana nawe gufasha. Kufasha, on aide à donner à manger. Et c'est pour cela que nous aussi, on a appris que c'est bien d'aider. Ouais. Ni ukuvuga ngo ni mama watumye nawe ukunda gufasha abantu. Et, Harya mutuye mu Bubiligi? quoi? Mutuye mu Bubiligi? J'ai pas compris. Muba mu moi, Bubiligi. ego, toi, muri Belgique, Muba muri Louvain. Belgique. Quartier yitwa ngo iki? Louvain. Keza mutuye hehe? Muba hehe? Leuven. Keza bari kukongorera. Mutuye hehe? Muba hehe mu Bubiligi muri Belgique? Louvain. Quartier? Oui, Louvain. Okay. Casselo, mais. Uzi aho mutuye muri Belgique? Kishki? Leuven. Leuven. Ninde hakubwiye? Ouais. Wie ist der gesagt? Mama. Mama. Uzi ikinyarwanda cyinshi. Kubera iki uzi cyinshi Ramona kubarusha? Simbizi. Je pense que radio ndakunda. Kuvuga ikinyarwanda. Mais ndewe ndabiza. I know a lot of languages. How many languages do you speak or do you know? I speak Kinyarwanda, Swahili, French, English, and Dutch. 5. And Dutch. Yes. And you, Keza? The same. She knows. No Swahili. No Swahili. Swahili. To mean you speak 4 languages. Which one and which one? English, French, Dutch, and Kinyarwanda. Kinyarwanda. Ego. Uri umunyarwandakazi? Ego. Uri umunyarwandakazi Ramona? Ego ndi munyarwandakazi. Ni ibiki biranga umunyarwandakazi? Non, mais ni kubera mama yanje ari munyarwanda. C'est pour cela nanjye also ndi munyarwanda. Okay. Mama ni iyihe conseil akunda kuguha? Ni iyihe nama mama aguha? Gufasha abantu kubera nous turi bien, we have everything.
turafite maison, turafite ibiryo, turafite like everything. And w- aravuga all the time like kwereki twebwe turafite everything mais nago tufasha abantu qu'ils ont besoin. Donc c'est pour cela aravuga all the time like we have to help turagomba kufasha Gufasha abantu abantu. yego Okay. that needed. Okay. Keza, how do you feel when you see poor people? Wumva bimeze gute iyo ubonye abantu bakennye, abantu bashonje, nk'uko Ramona arimo arabivuga? I feel bad that they don't have a home and they don't have food and clothes. And Hari abo wafashije, hari abantu Keza yafashije. Ryakujabutse, hari abantu wafashije Keza? I don't understand. You don't understand. Musobanurire Ramona. Hari abantu Keza yafashije, niko ndi kumubaza musobanurire. Turafasha Musobanurire hanyuma dusubize. ego arafasha na Nyine Huh? mubwire. Hij vraagt of dat jij genre andere mensen helpt. Ngaho tubwire rero. Mu Yego. Kinyarwanda wambwiye ko uvuga indimi enye harimo n'Ikinyarwanda. Tubwire nta kibazo. Ja, je zegt dat je helpt met ma als ma bijvoorbeeld ergens naartoe gaan, dat we meegaan en dat we ook helpen. Hari abo wafashije? Ego? Yego. Yego. Hehe. Partout. Partout. Muga. No mu Bufaransa. Muganga. Mu Rwanda. Mu Rwanda. Nibyo ngibyo gusa? Mais quand maman elle part, turagiye na maman kufasha abantu. Donc partout où maman part, nous aussi on aide un peu. Hanyuma se Ramona, muri Belgique aho muba abana mwigana cyangwa se abanyeshuri mwigana babafata nk'aba metis cyangwa babafata nk'abanyarwanda, babafata nk'abazungu, babafata gute? Babita barafasha gusa à mon école. Aho wiga ku ishuri bakwita umuzungu, bakwita umunyarwanda, bakwita umumetis? I'm just black to them. We bakwita black? They don't call me anything. Ariko donc Oh yeah, muri Belgique, it's not the same as here. Like they don't call each other like Muzungu. Kwera Hano. People call us, hey, muzungu, muzungu, uri Oyo muzungu. bakubanya na mu Rwanda bakwita muzungu. Ego, me muri Belgique, Belgique? if we go there, they don't call us anything. They just live their own life. It's normal to them. Ishuri ryawe ni irihe? Ni muri Heiligart Heverlee, ni muri Heverlee. Wowe Keza, ishuri ni irihe? Waar is de school? Waar is de school? Gewoon in Your Heverlee. school? Heverlee. Nibyo? Ego. Wiga mu mwaka ngahe? Quatrième. Je vais aller à quatrième. Quatrième. Secondaire. Mugira ama section? Secondaire. Secondaire section. Ah, cuisine? Cuisine. Nibyo? Uzi guteka? Yego? Uteka iki? Uzi guteka iki? Je cuisine tout. Nibyo? Everything. Everything. Uratubeshya, urabeshya. Arateka Urabeshya. byose. Bio, c'est bio. Ramona, urabeshya. Njyewe? Oya, ntabwo mbeshya. Ntabwo ubeshya? Oya. Wowe wiga ibiki? Njyewe ndiga economy. Economy. Ugeze mu wa kangahe? Ndagiye muri 3e secondaire. 3e secondaire. Kandi uracyari muto cyane. Yego. Harya ngo ufite imyaka ingahe? 15, ndafite imyaka 15. 16 cyangwa 15? Gatanu. 15. N'itanu. Keza wowe ufite imyaka ingahe? 16. Yego, turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro nagiranye n'abana ba Joli uko ari batatu, Keza, Ramona na wa musore mwabonye. Turagenda dusoza ikiganiro. Ramona, ni iki wabwira abandi ba jeune
wenda ufatiye kuri initiative mama yagize yo gufasha nawe ukaba uri umwana muto ufasha, hari abandi bajene barimo barakureba, hari abari hano mu Rwanda, hari abari muri Belgique, hari muri France, hari mu bindi bihugu bareba Isimbi TV, wababwira iki kubijyanye no gufasha? Ndashaka kubabwira ko tugomba gufasha monde entier, partout, muri Rwanda, Belgique, France, Canada, partout, mais surtout Abanyarwanda kubera turagomba gufasha na Paul Kagame akoze, our president Paul Kagame yakoze a lot of things through the years. Rwanda evaluated. C'est pour cela now ni turn y'urubyiruko y'abajene. Abajene urabizi mu Kinyarwanda? Abajene mu Kinyarwanda. I forgot. Urubyiruko. Urubyiruko wabimenye Keza? Abajene, les jeunes mu Kinyarwanda? Urubyiruko. 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 Subiramo? Urubyiruko. 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 Uramuseka ndagukubita. Keza dusubiremo, les jeunes. Urubyiruko. 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 Byiza cyane. Ni ibiki Paul Kagame yakoze ubona uza mu Rwanda kenshi? Ego, through the years, for example, the streets, avant, c'était Ibitaka. And it was just messy, na plastic, na everything. But now it's propre, na the water also, amazi, it's good. And yes. Ariko muri Belgique naho murabifite ibyo ngibyo ngira ngo? Turabifite, mais amazi yafite calque. Donc c'est pas la même chose. Yego. Ubwo ni iki rero mwabwira abandi bajene? Hari abajene batari mu Rwanda n'abari mu Rwanda batavuga Ikinyarwanda. Ego ariko na Keza ntago urimo uravuga. Wababwira iki Keza? Abajene urabyibuka? Wait. Abajene mu Kinyarwanda, les jeunes ni urubyiruko. Niki mwabwira abandi bajene rero? Hari abatavuga Ikinyarwanda, hari abo ababyeyi babo batemerera ko bavuga Ikinyarwanda bakavuga French, English n'izindi ndimi zo mu mahanga iyo ngiyo. Mwabwira ikiramona? Ndashaka kubavuga ngo we're obligated, tugomba kubizi Ikinyarwanda, kubimenya. Mugomba kuvuga Ikinyarwanda. Ego. Kubera ni valeur yacu, na agaciro kacu. Ego. And yeah, it's important to speak our own language. It's like our own thing, and c'est pas normal comment les autres à Rwanda, ou même papa rwandais, papa umunyarwanda na mama umunyarwanda, and abana ntago bizi Ikinyarwanda. Like it's not normal. Yes, so tugomba kubivuga. Même en Belgique, Canada, partout, Abanyarwanda bagomba kuvuga Kinyarwanda. Okay. Reka tusoze ikiganiro, dushimire Keza, dushimire Ramona na wa mujene yagiye. Mwakoze cyane, ndabashimiye Ramona. Iyo umuntu avuze ndagushimiye usubiza? Nanjye ndashimiye. Iyo umuntu avuze ndagushimiye usubiza? Nanjye ndashimiye. Urakoze. Iyo umuntu avuze ngo ndagushimiye usubiza? Merci, urakoze. Urakoze. Uvuga urakoze. Urakoze. Ngaho sezera abantu rero ubabwire murakoze, mwakoze kureba ikiganiro twagize ku Isimbi TV. Uwo ni wowe Ramona nawe araje bivuga.
murakoze ubareba hariya kuri kamera murakoze kureba kureba interview interview ngaho wisubiremo ubashimira mwakoze kureba murakoze kureba interview Ramona nawe basezereye murakoze cyane kureba interview ya Isimbi TV. Na subscribe and share and like and everything. muri rwa rurimi rwanyu arya rwa rurimi ni muri Nederland. Kineerlande babivuga gute mugiye kubivuga noneho mubasezera mu Kineerlande In Nederlands. Nu kunt je in Nederlands zeggen. Dag in het Nederlands. En dank je om te kijken en zo. Dank je voor het kijken naar Nee, deze nee, nee. video. Together. yego Oké, we gaan zeggen. Dank je voor het kijken naar deze video naar deze interview van Isimbi TV. Like en deel, oké? 3, 2, 1. Dank je voor het kijken naar deze video. C'est quoi interview. Oké, van Isimbi TV. Oké, dus dank je voor het kijken naar deze interview van Isimbi TV. Voilà. Oké, 3, 2, 1. Dank u voor het kijken naar deze interview van Isimbi TV. Like, comment, deel en share. Deel to share, maar. Oh, nu moeten we dat opnieuw doen. Oké, nog één keer. again Like. Nee. Oké, dus dank u voor het kijken naar deze interview van Isimbi TV. Like, comment, deel. Ja, dat is het. Like, comment en deel. Oké. 3, 2, 1. Dank u voor het kijken naar deze interview van Isimbi TV. Kisa, je bent daar zo. Nee. Oké, terug opnieuw. 3, wacht. Oké, 3, 2, 1. Dank u voor het kijken naar deze interview van... Oh ja. Oké, sorry. Oké. one more time Oké, 3, 2, 1. Dank je voor het kijken naar deze video van Een interview. Oh, Ramona. Oké, 3, 2, 1. Dank u voor het kijken naar deze interview van Isimbi TV. En like, comment en deel. okay mwakoze cyane murakoze Nawe urakoze turabakunda abantu bose mureba Isimbi TV. Okay. dusubiremo Okay. Ma. Oké, nee, kom, nee, doe. Attends, nou, zeg nog één keer. n'abarakunda mwese Turabakunda mwese abantu bareba Isimbi TV. Okay. Rimwe. Okay. Turabakunda mwese abantu kureba TV. Isimbi TV. Ok, encore une fois. Turabakunda mwese bareba Isimbi TV. Mwakoze cyane. TV.